Ki nongelam juga maulai tahun dorbar ni kesngi kalau pencai pajba bahadin baki kmi kikpa berki kena kalau pensngau ya kejing syakta nak kedau jong kejing don ke election sa district council kam maulai tahun dorbar kalau lumi ki kertong banyak keren bat pensngau halor kani bat nagal yang jong kiru kilai menjurlang haba keren bekinong tok kubor presiden juga maulai tahun dorbar uba HR ulai itu baki lakot ya ke meeting bat ki kertong ki bani kun ya ke MDC election bat pensngau saki ya ke ai kaba kum ka maulai tahun dorbar ka yoi bat ba ki knaru kin sedang ya ki examen beper bat hapdeng jo kejinga trem jong kejinga lap election ki knaru ki don ya ke examen bat kani kan kta sibuni ki ban pelai jengmut ha ka ban penkre ya ki exam jongki nagaleng jongki kila rai bat khot iki kertong bat da kejingi hunlang kelai menjur lang hanrai kendit bahagi social media lakentok baka MTD ka khanglat Harai nagaleng jong ka maulai tahun dorbar kim semlam le ya kata ban khanglat yanu ru ula pensai paj baru da ka baong baka maulai tahun dorbar ka klem khang bat kam don an hiru bakan khang hanrai ka dei tang jing ai jengmut kam dei baka maulai tahun dorbar kan khang hanrai ka dei tang baki sim bat ya perkhat bakin penlong da ka common platform ha ka baro an ringut ki kertong kilai menjurlang song meeting nin ringkat wat ki kandidat sebaro ki ba banmi naka maulai constituency de haka presence ki jong ki baro khan ngila khat meeting bangila pensngo ki ya ka e ka ba kum kisnong ngi sngo don kam ban ngi pensngo khma jong ki ya ka e ka kum maulai tahun dorbar ka yi ba nang nis khmat kin sedang ki examen ju khna her pada pedeng jong examen ke embos la ai ka notification untuk bulan November hab kin sedang ki exam na spotering de in between hapdeng jong kata kawan ki election ka spotering de kamot ka dikapor ka bathnem ba kata ka jing canvas election bat kan thut kan tungit ai ki kena nilai exam de kum kilang ba slong nilai song nilai perkhan ba ka tahun dorbar ba de nilai rai bangun khot ki kandidat bat kilai point menen kesni hakmat jong ki nilai keren nilai pen ijumut bat da ka jing hunlang kejingnya menjurlang ke jongki iwe hadin wi kandidat yang ban keren ban penpau bagi hak kita bat iwe li dakli ke kamut kani kadi kanong rim jong kejing dan examen ki kena ni ho kata kabiang te baro asndumut ki penpau kabiang kata kai jinga keren kejingnya monlang ke jungi kum katon dorba dan kat bagi kandidat tanoi ngi kandidat pada bani iba hak social media la keno ngi kum katon dorba bangi hangla mre yang ni loong yaki babaro man kisnong ngin penlong ba taki command platform ba lakon no sibu simien kawai kisnong yo ban pendap de ngidon hinriu kandidat talda ki hinriu kandidat kilai haman kisnong le sikui ka parti kan don like kan ta talak ta apa ki kena ibu ba di ni sampai ten takala kilai pedang lang ba ngin penlong command platform baro hinriu de kamu ton dor bar ka khlem khang yanu ru bat kam don an hiru ban khang nyemde hidup election commission ngidi tang ki dor barsinong ki bengia mir jumut bar haba pun kotru ngida ai khoble ya baro ki kandidat ya ka jing kloi ka jongki ban ya trilang ba ka ton bari ke ik bok ui mo ya ka jingwan sakhmat ka jongki ban ya menjurlang bangin penlong da common platform te kani ka deka jing kwa ka ba ngi kwa ban pensai ki umdei ba ka maulai ton bar ka khang hanrei ka dei bai tang ka wi ki jumut pelong ba man kisnong ngin penlong common platform baro ki kandidat ki ban kanan kio ban penpau ni lagi jong kinong rim kata kadi kinong rim ka jongi kom kom lai ton dorban ka bangila keren ye perkhat lang menin hag jing ton jong baro ki kandidat ki balai menjur lang nga kami iya kata ni si itang boong bang mulai ton dorban ka hang kin ngai itang kata ni ye jing sang ni la ikut lang bat ki kandidat baro bangin penong command platform handi bangi khang ya kanon ka meeting kan ya ki menen ngal yong bangin dang konkret di kendon bangin pha saki kum tu ha ku opor ru jing sa ngilong ki to balai hon lang gumni tongan simston dang mulai ton ba ya schedule jong baro ko mulai ya hari ki snong ba po setri jong mulai ton ba ngin konkret ya schedule je ngin le himangi ngin le panik permission nang mentau jong ki ba ja sound ru to kan penbiang ka snong ri to tin ya rap lem maki ru bani sil ko ba sound kita gi di bangila bu ma jong ki jing tikilai menjur ka taru ngila keren sai menin mo long ong ke ka jingwan jung kertong hapo jung snong mulai yong hap kamu ukwa ban pensai ban pen ilang jung konong rim hak snong mulai yong hap
kata ka bamun ndai ken bu nong sungsinong jong dat baki uwan ban snap ni hadat baki ru insiyo ai galatin kamot kata ka jing ngot jong iken khana ba kan jai kan long thanda ka jing kalum pen thot thani ki khana bi lek sam ring kamot penong meeting hayo rum ki nong sungsinong jong rum happy ba di ban snap penong meeting hapok kan tan masar ki nong sungsinong kan tan masar ni ba di ban snap long kamot ki bani rum hat kali lut ngen yali ko style long kamot ni kata kala ban thot ban si ka meeting ken ni mon Ketika mereka memperkali di seleksi mereka nangis kembali. Toh ngila ya kan sai na rumen ru ba ondalai mika code of conduct ngin penteri kami kan ya. Mo teh rei thik tang ngene ba menta kan. Pihak ka MLA election ru ngi iya ka jemput ke jemput ba iki karali ki ro rali tu. Tinggal lalu miki kandidat pro khat ba kile menjur ba kinam penong su ko rali nama ka jemput ke jemput ba. Te ki cooperate ba kalong siya ta ni klem don jemput ni akan election pula dep. Te kan ka pamenta ni surai kalong thik tang ni ambisi election. To kani ki simra jing phi ki pai ba la ni ki mi ki pa ki ba don la ki kun pe don ki sam. Mdei tang ki mi pa teaching community ru ma ngakren ni kata kan yong te ha padang ke exam kalong election tala thot hari kena. Ti ki mi pa ko. Ti man ki snong umdon ko wi ko snong ka ba umdon khna ban mi le assessment din. Ma ngatai sung thu kan. Bisa mereka. Ni lah ketiup terus ni kata kan. Bapa apa orang macam ni dia cuma berat dengan motor school. Kumbang ong temen ni krem khang ni ke public meeting. Hendak ni penben bangnya don lang haju kan. Kenang bakal pensting tu. Jadi kena kan pentot ni for exam ni. Langsung tu ni sisen kumbang ong pimene la don hunjumut kandidat. Sibu iwe man kawi kami mon jumia tiak simit kebaik ban ong buka meeting kan kutang sekenta lamun akan ta le kenta kan bam kan tekal akan thut hai kan Yang lain pertama bi betul berat. toh rayamon lang tu nilai keren hak tang lur bar manen kilai mon lang di kandidat tu dia ngila ong ba toy gijing tip ki bahalian ngin sapha sokhi mama i dayang tin ong kani mo kumbang on simene din ong kani kamot nak tang lur bar berkat bagade hak pot semen yang ho yang takabian tingin ong kumno pirang ba ang tin takam ong em don inak tang lur bar komen To la da ha ta kom la sin jam ba snong kan le do da kino kan ur kom kan ya mata pa da. toh ya kata tingin ong kumni ki sangut ki pat le si blak pedang kata ti ngin ya dekat ki sangut pat pelong ini common platform kan dan sudah pemutri ya kata tingin ong kumno in khang kumno ndak ban khang Ketika rami ni sin jam nama tong haka sin sia ba ka jing ya la election ka dei ban don. Kuma pi ong mane ndai pi thang ve la ai la ya ka common platform. Tik ka tan pan em ka jing penting ni bor ki ba lo ba. Hang ngidang pun kre kom bangile last time haka melia mari dia pun tu diklai hun kandidat ni elect mangi sport ka election commission ni pan jingbet kan teka permission ni kata ka rai ka bangi ko tingi dungi dang pun kre kata kan ta Komisen lagi langsung berbuat. Tidak ya ni to kom ong men ne phi mo kamot nadu bakan trikam kamadal code of conduct nadu utak asni ken trikam kani ke jingi code ke juni rengkat ke kandidat Ka don ru kata TM hari ini lah akan syai menen bakan trikam nadu pala trikam kamadal code of conduct kan Ada kalau kita nomor dah wan perlong ya nungun jing lang pai ba kan ban yo jing bet na kasnong ko kendoan ki hap lin ba jing kasnong dik la yo jing bet na kasnong se yo jing bet lagi bor bahalor kum district administration te habai dei ba kani la da dan pat ki ba pa jing bet ban perlong ba da ka meeting jing lang pai ba ba meeting ga ba he in yarai kum no pinya ai ne kin le kisnong henry kum katong dor barte ngilai syem ya karai bangin pelong command platform bakan lumthot kin kan kemot yang pakai election. em la don ba mbam tre ya kan ka common platform ko jong bak mek tang dor barte Yo kami perhatian kan, bapak anong ni, yo ba way mo asnong ajing bet way pa na asnong ajing bet. Yo kami kita ki je to ko pada orang tak semara. Jangan nak buat kasi. Jawaban lah kalau kita lomba.
ai la dan chai an den mo fi ka mola tung dorbar kamdei ka authority ka bala ban khang ka nu ka hok ka political parties ni candidates ban kundok dani bikin le ya campaign ni suki hakar kom ka suki dika jing kenu menen ka dai baik in consultation da concern ke jongki ba pipriang na ma bagira apo ka yen ya kani ka idea ba ka mola tung dorbar kum ka le apo ka MLA election ru begin khang ni ban ban khang di ban ong i candidate dalong bala begini perle ke road rally te hadian bagi candidate di donong tu kila pediang ni kata ki hot minum tre ke road rally ni hun ni ka igarai bagi pembet lang mola tong ba kiri dalong part and parcel jong decision making di menindru kalau bumju hi ni troi ni ka idea papai ke don ka kata ka jing examination ka bawang kham bat balai lada kalong ka bala pitre dan menyayat untuk common platform way candidate yen ban kubur bo pediang kata toh kabak lingkong kalau bak kani kadai ke acceptance jong ki candidate hi ong ni pediang ya ka idea kabak mulai tu nobal ka ai kabak halor kata kamulai tu nobal ong to ni frame yang hi kendon begin le kap common platform kabalai ngin sapha pada yakini ki kendon ki bagi tho syafi baro ringkat maka permission ngin pan na poki returning officer maka kit clear no kamulai tu nobal ya ka permission mungkin pan na benta juki candidate di kini benta ki ni ba hindre lada ki donno tiba ong ba nama karai kemudian kalau karai with consent dah kajian monlang tiada kajian monlang ki onye khat no ni don bor ayu ko morto ban khang ko bi kata nama kadi ka hop ka jungki bikin long public campaign jadi kile cakman benda ban bakim tre ban cak pop kemun platform ru kata ka syong ki tiba tre kitre ki bang tre ni le no regi perkhat om ni kayo long kan unong juno kalau baik nama ta ka bha ka biak imlang ka salang bagali jian khat bagali point ni for election yang mola tu nubar kamdon authority ye yenu ban khang ban tumbor ni ban stop inu na ta kadau ni sakhot ke consultation hadian bagi khat ada kumta te kamola tu nubar ka shu obeki inline le ni abi de order ni gim don bor even ai order ti jingli ka bapi ong bala na gidon me ki candidate ki bam tre kaniru gi bu be ki candidate agi candidate kin rai hadu men ngasni mang phone kidon ki bilang piang hot ngamlen kidon ki ong bang empat clear ti kita ki bala piang ki empat piang kira si ki huni ka system ka makamula tu nubar ka penbai benong penyelek ko perform ki kwa na kawai ka rukom male ya katangin don bor ma it's kanigi ka poll election baru kidon ka hok political party candidate banle da ka jingtu ka jongki kalau ringkat bagi nama tak jing bah jong ni ka poll kan penuit kan rumah ka politik kena maka election sutu hi remote candidate ki man real say na po stand boss hang kali on gila ya experience gini bunsin ti kita ki but sound kaman mi nang to remote la bun candidate manda e jan khatro ti alo kini ki nge perkhat ngre la candidate ki ong bangin so ya hap ni ka idea ti ngim don bor man ong bang ki ban nai wan le lek chigi snong le iga kom ko badi ju milin male hi mangangi ka kamor den bor kam don bor hi ban ong igi snong aina na permission ka shong be ji ka ji ki badi respective ram snong le ki kam snong to kumpul nampak kan ya kemudian kut pelak kam kumni kani ka shisni asung tam lada kita ki candidate ngangai bagani ka kamram nu firu ba fin snap sanai candidate ru na ti kertong di bala ya kubur lang menin kala da kidang ya kubur ni ka ju ka tien ni pendat no mengindang kontak ki ba pidang bat mi ka keren lang menin ai dang bat kata tingin ai ka kertain kita ki candidate ki badang kwa banya daga diga common platform le yo makir ki kalaktir no kata ka song ki kemud kai ji tumu jumlah tu nomor kemud ngimla man tu ro ka sulong be tang ta tu kumpulong man demi kredi ai kata ma kan ji kredi ki ga be arpunyo sanai suai kata te ka song ni parti ki problem meeting ki tapi ki sudai ni kan mention ai kata ba kan benrap ai lo pata kata tapi arpunyo teri hadian ka bakiru kila ya priang lang ti suaka arpunyo teri te kata ka song kajing pendek yung political party kila jang nung snong but ki respective from snong
mga mulai tahun baru kam te lakam syong pi ya berkhoi kisnong kita kisnong walang yarai ge ge bahang yarai lang haka ju setri ni kadon ka bor ki ramba snong kim don ban ong khang kamol tu makan khang nak snong kam don bor ka snong kadon laka ju sanat laka ju hok bakai kam ju mulai kani ketika isu bede ba ka snong hok mulai ke election MDC ju mulai ni dak wa ke malada ya ban sempre ga hok ji giwe kam dei ko tun ba ni dak wa dan kata-kata bisa khot ya consultation bisa khot ya concern ni nang mud bakan ya kumaya jai ko makalong garut rally ya pug MLA ni kami nak ni with babi ang ba ngila su lebor ngila su penbor kata kalau ka bomdai ni sim penbor ni sim khang kadai be on consultation bat ka concern ni juki ya kata kati kumong pi hagajia lang nyele kum ka concern mo ngila jing tho isu ila ya don para mangihi rai lang nga mlak pa jing tho su yo president ni yo secretary ali treasurer naman ngilong lang decision maker ka ju jangan soka jing tho pat kadai be tapi dai menjur tapi ong ba nya klat no ya ka jing tho ya ka menjur so ka mon jing kita Emang proceedings tinggal nak note ni lagi. Idon lang apakah meeting nilai assign rohan member rohan desa ka ipat. Simil tak. Kandidat juga sanang. Pak rohan idon lang tu. Kini senang. Kayo rong hep kanang lum kanang kwar thlong jejau mauyong jepung mauyong rim nong pedeng selai karya marsiar jiul phut muri maudat baki kanton masar mauro sing jepung ban mau kondro sing nong lum ni mong ye tetong ngatrai ngadon stang ni goi kajing ka video ni ka kam maka ton lorba ngim doni isu pila yo kita jing sang ni kabadon kam pi kalong li ya kandu kandidat pinyo jing sang tama please